ole tun truma chuan hriat zau na lampang chanchin kan thlur bing do na ni tuna kan man poisa thir coin ni lo zok paper currency kan man hi tang dynasty China a 7th century khan an lo mang dei to a mang masaber tu an ni bok ma se paper money dik tak ero chu 11th century khan an mang tran chau thung ani chu Song dynasty hun khani anua paper currency chu Mongol Empire pumpuya dartani European explorers Marco Polo poin 13th century khan Europa aching chuak ve tranani paper bank no chup Napoleon khan kumsang khazariat tir lam khan amang ve trana paper money hi atir phata chuan chini in aron chuaka atira chuan poisa hi thir lam si metal siam coin an mang bera chu zoin an ti top zela bank note aron lang tran ta ni note bill chu 18th century khan aron in her chuak tran ta ni bank note hi tang dynasty a 7th century khan man tran ania tang dynasty hun lai sumdong ho sarkar lal indor tona tangin aron piang ani sumdong tu tele wholesaler te chuan copper coin rit sak tak man chu anning le meya chumi thak nan chuan poisa chevelatan paper money hi andu ta zokani edi zakwa somruk khan Song dynasty a avoi khatna le ama saberatan paper money ati chuak ta he paper money geology hian coins chu Song dynasty hun lai hian alua lan fam kim thairi chuang lova chuwangin coin nen man pol reng thawani central government chuan economic advantage satan paper money print chu wak chu try in asheta a 12th century tir lam khan bank note pek chu ani thar leta a kumsa khaza somni chhovel khan central government chuan official takin state issued paper money asiam tani Song government chuan paper money tam tak print in an ti chuaka edi sang khaza pakhat ma kha chu kumtin an siam chua zat po an chin chia zelani chumi kumsa khaza pakhat vek chuan Song emperor huizong chuan tribe ko ta ti tlem dewa tumta a achan chumi puya phurit siama ashiat wangani mase sarkar chuan paper money chu atam thayang ber exchange certificate tan amamo boxi ni ti chuan paper money print nan ringot po in Song chuan government sang heng khopui huizau chengdu hangzau le an khia te hian abun ta ni factory pakhata ringot po hian thok tu an tam thei hlea edi sang khaza somsari panga a record tanin huangzau factory a po mi sang khat ai tamma an thokani mase heti la hian paper money chu ram chung keltina man nero ala ni lo thunga bank note hi empire chung a po regional zone 10 khat te jovin han mangani mase kum sang khazan hi somruk panga le sang khazan hi somsari pali in kara thil la lawin herdang lam ve ta a southern Song government chuan rampum huap chu ati chuak ta a chu gold le silver ti bonan mipuin an gold le silver chuan an thleng ta chu mai ni yon dynasty mu chuak tu kublai khan chuan paper money ati chuak ve ta boka chu alalram chunga chuan join ti ani anua Europe le khovel ram sang in tra an ti hlea Antonin an rama paper money an ti chuak ve tan ta ni Virgin Rainbow South Australia lunglu khura lunglu danglam taklai chuania hetiang lunglu hi awang le bokani rong chi sang in polania Virgin Rainbow ti in an soi mai ni khovela lunglu moi berle mantau beranita a eng asen apol le adum te in ade ani Virgin Rainbow in siam dan chu ma khosanga dinosaur hun laya dinosaur thita te ruang le thil dang atanga fossil lo in siam kha thil chang taka a in siam le a kummak ta duai tel nuwa lunglu lo ni ta ni tuile silica impolin gel a siama chu lung fossil la aluang luta ti chuan chumi tang chon opal kan ti tak kha chu alo in siam ta ni Virgin Rainbow lunglu tak mai lai chu hi South Australian Museum Adelaide nga exhibition opening a phaulan ania he lunglu hi 72 karat sarit ania dollar makta duai khat man la yani
lunglu hi opal field tatanga mu chu ania kumsang hi pathum khan coal miner John Dansana tuna opal field zona son akal vela chuti lai chuan silica tanga thilin siam chui palina tluwa chuta tang chon hetiang lunglu hi khovel mel hriat haloni tani opal field chu northern south Australia Cooper Bedi khuwa mani Cooper Bedi chu mining town ania southern Australia mani leihnoi lama hian khuwa oma mundang dai tak poni khovelin opala lai chua za som ko chu he muna tanga lai chua hi ni North Korea le South Korea chan South Korean ho hi hangguk ti ania North Korean hi chu choson ti anni kumsang sa ko somli panga a Soviet Union le United States an tang ruala Indo pui panhina top chi khan Korea rama Japan sipai te anin surrender ta a chuta Korea ram ma lam zong chu Soviet Union in hakai hruaya chim lam zong chu US in hakai hruai thungani hei hi Korea ram phela North Korea le South Korea omna chan bul ber chu ni sangkha zako pali khan Soviet Union Russia le Japan in Korea ram in chuin anin dau vak maya chuta chon Japan in ne nan changa Korea chu a op ta a Indo pui panhi na thleng khan a op zui ta ni Indo pui panhi na sangkha zako som thum pakwa tanga sangkha zako somli panga zo chi khan Soviet Union Russia le United States USA te chu ron house bikin super power tin nia chutiang ram panhi ta inkara chon in erna na sata kapianga khovel chu block ni in thren ngala pakha chu Soviet Union in pakha dang le chu United States ani lamtang an siam ve ve a chutia khovel ram block ni te in erna na sata ka wang chuan Cold War lo piang ta ni Cold War politics ne no wangin Korea chu sangha zakwa somli pariat khan north le south a in thren ta phok mai ni kumsang kha zakwa somnga July khan Russia teng le ral thuam te mang tel bokin North Korean South Korea arun ta thut maya hein dona Korean War sangha zakwa somnga tanga somnga pathuma hian mishing makta duai khat ai tam ma thi in Korea khopui chu a chhede uvek bokani khofela ram upaber oldest country in the world engram hinge upaberang ti hi chan har satakania manlai ancient world ta lalram tam takaum to thina China Japan Persia le Greece Rome Egypt Korea Mexico le India te ni heng ancient empires te hi tunlai ram nen chuan a in anglo hle thungani abik takin ram upaber ni thei tura an rin ram pathum te chu San Marino Japan China San Marino ziak tu then khat le mi thiam then khat te chuan San Marino hi a upaber ni in han ring ani San Marino hi ram te takte ni in Italy ramina hual chuak deuh thoni heram hi September ni thum kumza thum pakhat khan ading tran towa San Marino ram dan pui chu khovela po a upaber hani nge nge anzia tan hun masaber chu sangha zaruk khan ania San Marino hi kumza thum pakhat din mani se kumsang kha zaruk somthum ma khachuan independent angangai ani loni Japan chon San Marino ai upazokin anin chala kumbisi zaruk somruk khan lo om to in anin soya Japanese history a landan chuan Emperor Masaber Emperor Jimmu chon Japan hi BCE zaruk somruka adinania history puma landan chuan Japan hian optu chi sang anei nem hlea Japan ram hian kum BCE zaruk somruk hi antin tran kum ti in an lom thin takna a khovel ram tam takte chon Japan chu 19th century khan apiang ve tran chau anti thungani China Chinese history a dynasty masaber chu kum sang thum zanga kalta ai ma rei to nia feudal sang dynasty chu 17th to 11th century BCE khan din ania ma se China chuan kum BCE zan hi somni pakhat chu adin kuma ngain alom thin ani Khinsi huang chuan China ram emperor masaber ni in a in puanga 3rd century CE khan Han dynasty haron ding tana
13th century khan Mongol chuan China ron runin an op ngal ani Republic of China hi kumsang khazakwa som pahnia din ni in kumsang khazakwa somli pakwa China chu People's Republic of China ti in thak ani khovel ram upober hi soi a har hlea mase kongsang sanga ante nuin San Marino Japan le China te ram upober pol pathum ni in mithiam te chuan an ngai ta ni Osis thaler mun nong nim trau theina lai Osis su thaler muna tui thiang limin lei an ti thana mun bi kania Osis su lei nuai lama tanga tui ron pu chuak luyang mai ron luangin a chom ta thina chu thing le thlainan nge ema asir loka hian thaler mun ro takin hual chuak vel ma se a hring dup mai thina ni hetiang mun hi adua thlain angai baka a hring dup mai thina ni Aizon na mun thata kania aran vulna le thlai thar chuana hmuna te man ani thin cotton olive wheat le vaimim te le thil dang te chu Osis thlai lar zual ten nia lei noi tui ron luan chuana hnar chu akhui first ti ani thlale thli in vaivut aron chema chu chon Osis a an tui khur le lo te chu ati che thei thin ani Osis su thlale ramro hmuna mun nong Leitra mun zim te om hi ani kan ti to kha chuwangin thi in vaivuda ron chem lu te chuan thlai le tuite dibalin ati che thei thin ani chutiang ni wang chuan Osis a cheng te chuan an thlai le tui huan te vaivut laka ven nan Osis hual chuakin thingkung an phun vak mai thina khovel lei nuai tui luang tui hnalian berber then khat te chu Sahara thlale nuaya a omani Chuchon Osis lian zual somkua lai chu a chom bokani Sahara hi khovela thaler zau berani boka he thalera hian Osis tam hle ma se Osis le Osis inkar jin tur poin ni tam thang te ngai thin ani achan chu he thaler hi a zau hle wangani heng Osis hi khwal jin le sumdong tan thlenna mun poimo takania Al Hasa Saudi Arabia po hi kumsang tel te meu Arabian Peninsula a farming mun poimo tak alo ni to thin ani tuna hian huan siamna mun pui dates rice corn sheep cattle le artuite an thar chona mun pui hania Al Hasa region hi khovela oil feeds house aberte zinga mi hani bok Ijipan nai lui ruam lei thatak le delta te chuan helaya hian tui hanron chung lut ta thin bokani chuwangin Osis po azawin square kilometer sing hi sang ni lai te nia khovel Osis zinga zau berni hial turanga yani Osis su thalera lei tha le tui omna mun chen le khosak theina mun ania Osis su thaler mun niam takani wangin lei nuai tui om te chu an ron chuak theita tui na a om ta thin ani